Kiuruki panaya munata aymara quechua marcachirinaka hichuruja mayampiwa humanakampi aruskiptiri purut taxa vicepresidencia del Estado Plurinacional uksa taipitpacha hichuruja qamarañaniwa hilata Pachacuti akarapi Freddy sata hilata walihiwa sutinikiwa hilatas kiuruki panaya ayayakipan kuyaka Gloria yayakipan sasen aruntañan kana kuyakanakar ukamawa hilata Pachacuti acá vicepresidencia uksatoqetja kamama hacha tantachawiwa uthi taqenisa kamachiki amuyunakampi por anisa amuy kiptañataki arus kiptañataki ampi kunuru saukanakaja pokasini Hilana Cuyacanaka, ni yatita jewa acá Encuentro Plurinacional de Intelectuales, uka tanta chawinakampi, Zapamara, Sarantataja, Hilana Cuyacanaka, y Chahuac Eataja, acá, acá Chamarataquija, acá 24 de julio, ¿no? Encuentro Plurinacional de Intelectuales, ¿no? Ukaja patunka pusini patunka pusini piska urus sarakipana ka paksinja uka waktiatani aka Universidad Mayor de San Andrés carrera de Sociología ukatoqin hayukamsa sinawa waktiataskija aka ksatoqita kunateja aka iktapta winakampi aka muitwinakampi Amuyunakampi, Lupiwinakampi, Amtanakampi, Sarantañataki, Kunhamachtan, Sakaimara Marcaja, Quechua Marcasa, Tupi Guaraní Marcasa, Takpacha, Marcanaka, Yunaka, Patatokenakana, Akahacha Marcanakana, Chekpach, Hamawi, Mpi Sarantañataki, Chakechamampi, Takamuyumpi, Aka Economía, Política, Sociedad, Cultura, Usatoqueta. Amuiteñataki saukamawa mayampisa hawil anibs matakanir walillampu chuimampi hilata kuyakanaka kamhachotanakan yathatata ukamaraki chuiman hakenak pasaru tatanak sañano chiki amuyuni hakenak humanaka sutanta abhas machachata warmita wainanakata humanaka hutanta abhas mawa ma amuyu utayawimpi ponencias ukampi sutanta abhas ma ukamak arus kiptir sutanta abharakismawa no aka patunka pulsi patunka pesca urus harakat wilkakut paksinwa ukak pokasini aksa Universidad Mayor de San Andrés carrera de Sociología uksa toqenwa ukaja pokasini hilatana kuyakanaka ukamaja mayampisa hawil atapkhtawa qallantañani hiwasana wakichawi sampi hilata Pachacuti no Hilata Pachacuti Jupaja, AXA, Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Uxana, Naktiri, Hilatawa, Jupaja, Amuyunaka, Utairi, Ukamaraki, Yathatiri, ¿no? Un Hamanakasi, Wasanakasarnakasta, Uxatoquena, Irnakiri, Hilatawa, Ukamaraki, Jupaja, Kaisa Casera de Sociología, Uxansa, Wainatawa Kunakampiwa, Irnakaraki, Ukano Hupaja Yatichiranti, Universidad Pública del Alto, Hayuxana, ¿no? Hichuro Aruskiptañaja, Hiwasatakeja, Hilata Pachacuti, Aksawi Pala Toqueta Aruskiptoeñani, acá Pachanakanja, Hiwasana, Wipala Saja, Wali, Yakataje, Naira Pachajanikiwa, Ukam Hamun Hapkirikit, pero Ukampirosa Utkarakiwa, Han. Ya qeri hakenaka hampi kama uchakamasa kamasis karaktan uka toqetwa taqenisa aruskip aphañani ya hilata Freddy kun hamasa aka hiwasana wipalasaja unistawaypacha kuna pachat pachasa unistawaypacha kuna amuyumpisa ukamama wipala chimpusaja utkpachistu Walikiu kuyaka Gloria, kumanak hilana kuyakanaka, walhani hisktasipjeja akawipalata. Akawipalaja yakipanaka sapjejani utkanti. Hani akahichapachanaka kiu utayapje, aka indianistas, upanaka utayapje. Yakipanaka ukampi komipje, no? Akahani ana mantel de chifa ukawa sapje. Yakipanaka sapje, sapjarakeja haniwa akawipalaja.
naira pachata utjapininwa hiwasan qamawisanja, ayllusansa, marcanacansa, layanacansa, suyunacansa. Otra yaqipanakaj q'umipqi haneo tricolor bandera uka kipiniña pausa sin yaqipanakaj haniwa aka hiwasan qamasasa, hiwasan ajayusa, hiwasan amuyunakasa aka wali la papeja pjalaki. Kitis wal akha qilaqt'awayeja aka waskar chukiwanka upapu inka waskar chukiwanka hupaw qilaqt'awayej pankanaka hupawa kamawali unyanchawayi wipalaj kawkans yuri kun jamás wipalaj aka hanira españoles por inkipanja ukat aksaros kun jamarakisa taqi ukanaka. Entonces sañan hilana kuyakanaka aka wipalaja aka wipala taqi kasta walja kasta wipala naka hutjej aylluna kanja hanqoki no yaqipanaka hanqo saminiki no ukaja unay iskitaktsak taqinis ukunijtan no yapun yabulorawinakana ukamaraki haqapachawinakana hacha tantachawinakan utjapini ukaja ankuchaja ma autoridad tuktayi uka wipalaja hanq'uwipalaj utjapini uka cuadrado no halukam hichaja awimarjam kuyaka señani aka wipalaja yuriwipaj kawkansu nixteja ayllun no naira tiyawanaku pachana ukaja señani Katari pachana wariqama pachana kunturqa señani pumaqama kunturqama pachana uka pachanakan unistej hichaja yaqipanaka sapjaraki ispa huma ukaq samiakipi kunampis humaq sistaj kunharus humaq ukam arstaj no akam qirunakanja naira qirunaka utjija ukanakanja uka hik'illitanakansi unistasqa wiphalanakaqa hanq'u wiphalasti wanakuna uwiñaymarka sata uka wiphala de wiñaymarka uka akam wiphalanakaqa uka qirunakan akam sawutanakana unistasqi ukan utji ukatqa pankanakaq utjaraki akuna pachatej aka españolnanaka porinep cronistanaka qilaqt'apiqa ma cronista Pedro Pizarro ukaja aka 1532 ukamarajay aka caja marcar por internet 16 de noviembre hupaj ukanpi ukankan hupaj no waynuchit hupaj uñiqt'atanaja inka atawallpa waljani hutantapjejse no hikiseñataki atawallpampi pizarronakampi allukam pizarronaka hawsayapjej hasta wali ñanqachañataki no salqantas uka Pedro Pizarro seja acá indionaka jutapjeja bandera itatas asina claro bandera sapjupanaka no ani wipal juntapkitej entonces uka cronista jasepi ka indionaka walja escuadra jutantapje se tantapje banderas itatas o sea trayendo portando una bandera entonces eso quiere decir que teníamos símbolo hacia la wipala sarakiñani kullaka aka Juan Poma de Ayala uka crónica que le aka cronista indio señani ukaja aka 1615 o sea 1600 ukuri ukana kampita qilqpachaj pero upajtuk era 1615 hayukamara ukaja dibujo como habuqanaka lurtija akamwalja wipalanaka indionaka kam katosipkeja kama no kam katosipkej wat la papia sipkej ukatja ukan utjaraki señal ukatichaja yaqip aka ya hasta república señani ukapachanja aka 1830 ukapachama sarnaqerjaqef francés Alcides de Orbigny ata ukajwa waqtaqichaja utej aka oraqisaroj no ukakupialan sarna aka Bolivia Perú kamara Argentina taqichajana sarnaqawayej upaj uñiqt'awayej unteja ukaqeleqtej aka 1830 ukapacha akaro por inakana akachukior mantantanej San Pedro ukaro por tupaj porej ukan seja ma fiesta utjexse no entonces wal indionaka ukanja tamachasip inkana causa pusi inka kimsa inka hayukama sepi aka San Pedro ukan un supaj seja ma bandera aitatapje se bandera se upaja bandera de varios colores upaj seja akamawila samine hanqo samine ch'uqña samine ellos ukamay upaqsej claro ni upaq wipalas pero una bandera de varios colores una bandera ajedrezada sí upaj aka 1830
Hukambin aka ukamha sisnaha unyan chawinaka utjeja aka wipal toquetja. Ukatsanyan hilanakuya kanaka aka wipalaja naira pachan pach utjej aka aylusana. Kuat ukaja kunta kisut pachan. Bandera naka kuyaka uka bandera rectangular no ma aksa site toqueja ukaja hiskitaki aka señale horizontalmente, vamos a decir que es digamos el más largo y verticalmente el más corto. Ukaja seja huascar chuquihuancasanja uka bandera bandas delincuencia, asaltantes, bandoleros, Europa toquen bandera nak, ukaja ñancachas ñataki, guerra nak lurañataki, aka hiwasansti ayusansti aka wipalaja kama witaki suma nairar saratañataki kamañataki irnajañataki haqechasñataki rutuchasñataki taki ukanakanay aka wipalaj utjej ukati silanakulla kanaka uka kunapachatej ma sesquiatan inkaraja ma autoridad tuktayeja ukaja hanko wipalan pipini sarantej naira katja no kam hasta vale kiut asisa ukamara kikuna punchawina kasutjija hanko wipalan naira pachanakaja kuna pachatej aka yapun laurawina ka utkanja nan utjito ukijanja uka apu tata sixto akarapi upa wipalanak walges ka hanko wipalanak aka yunta pataru aka no yugu pataru ukaro wal ka sayart et kam wipalanak hanko wipalanak Kuampi satantaphan, chokenak, yapunak luraphan, o sea, anat pachanakas, o sea, wipalak uthapini kuyak, ¿no? Mahakawisan. Wal hakasta wipala piuthihanko, wipala chakan wipala akahkoyasu wipala ukatha akaha señani hanipi kuskakipi, ¿no? 7 por 7, 49, akaha chakanata teraki apakat ayukam. Ukat señani kuyakanaka, claro, acá hanipi utikante akampach, ma compat señani hakitis wasitat kutktai, akam samin wipala, ukatha, acá señani ma qero utierno, qero akam qero aka periodo colonial, ukaha Cusco, aka museo abato Cusco, uksanka skima wipala ma chakamas no akama haqe cheraqeja uka kama wipala katos aitas que no uka kunat uka pachaj lurasip kinai kuna pachateja negruna kakar por ninja uka pachaja como wipal aka qironat lurasip kinai uka tay waro para que alkom señani kuyaka wali askiwa hilata pachakuti uka mahiwasan wipala saja wali naira haya maranakat pacha utjatawa uniste mpe haniwa hichapachakikite haniwa ch'aqwañatakikisa ne awqasiñatakikisa no hanuka saja suma qamañataki sasa amuyumpi ut'ayatawa ukamaqajilata ukatja akama aka qhipamaranakanja kunapachateja república ukarmantawaytan ukanja yaqa saminakakipi uñistawayjeja mpe ukata unas wipalam kamachaway pacha haniki wa ancha unhanya uthaway hanti ampi ni karasaskaya tawa hichapachaha wastat unisti kwatsumpach utayat khamas isnawat kunatsa kama castellata hutiri hakenakaja hiwasana wipalasampi uñas rantas pacha no kuns hupanakaja muyapaj pacha hanhamakiwa ukiyatiña munapkiti akaniasa kurimaranakakihani hayakiti yaqipanakaq phichkatapqa kamawa hiwasana wipalanakasampi uñisrantapqa q'umipqa ukwata hisk'achapqa ampi kunatsuqa huqamutujpacha walikiu ka awejkuyaka askiwa kunateja aka wipalaja aka kunapachatej Castil haqinaka pornip europea haqinaka porintani ukapachat aka 1492 ukata aka awial tokenja kumarak 1532 ukam marat chekamaja auqapacha ukam sasun ch'aqwañarro hiwasa no ukamaro mantantanja hiwasaja aka wipalaja se huascachu kiwansanja antes era pacífica igualaria pero a partir de 1532 en adelante se convierte o se constituye en Wipala guerrera.
Es una huipala, es un símbolo, es una unancha que reconstituye, que busca la recomposición del orden pacha, es el símbolo, la fuerza que siempre nos está impulsando a recomponer, reconstituir el orden de vida kama, o sea, traducido a castellano, vivir bien, ¿no? Entonces, hupanakaja, akanakja pichantap, jikunakipunaxa, takikun tukapre tunjapre, y akipanakam apasipre hupanakaj españaro, hupanakaj hukan ya que van a casar a España, toquetao, hani akat sarih akawipala kamaj, ¿no? Akat sarih ukat kayan utaskas papi, akat kawal apapje, ¿no? Camiseta kori, kol, apapje, kumara que akanak apapjarakej. Ukat ha, walpit unjapje, ukat sanyan aka espiritualidad tokenja, hilana kuya kanaka, upanaka lura sapanja, extirpación de idolatrías. Ukat wakanaka tukapjana, tunjapjana, ukamay. Ukat haniko wakana kasak tunhap kite han kuchaha aka wipala aka unancha nakasa kipka kiraki upanaka lurapje. Ukat ha aka wipalaja señane clandestino imantasi uka nyang kachira hakena katakir. Ukat ha hanipi utkite hamasat amna kasip kanai au kilnak taikanaka o hilire au kinak taikanaka hamasan uka tanta chawinakana tokowinakana ayukama. Ukat ha chaga aka wipalasaga hilana kuyakanaka kuyaka aka wipalaga ma kamaspi unyanchayej ma amoitawi ma untawi ma sarnakawi uka sarnakawi ja kamaña, o sea, este símbolo, o sea, una ancha es la que nos transmite de que el pensamiento, la filosofía, de que somos un mundo, una realidad o digamos, donde las relaciones son de tipo igualaria, ¿no? Igualitaria, recíproco, armónico, donde no hay explotados ni explotadores, donde no hay sojuzgados ni sojuzgadores. O sea, este símbolo cuadrado es el símbolo que representa al pensamiento pacha y no al pensamiento macha. Entonces, sañani, acá hanipi hiwas kuskakiñasai, ¿no? Warmis, chachas, wawasa, ¿no? Yakasiña, tumpasiña, o sea, kamawi acá takej, ¿no? Acá banderas de hani, ukaja, hiskachasiña, ñankachasiña, y hasta machan sarnakaña, yakin sarnakaña, ukay, makau kaniki, wale kamiri, señan, kamiri que es paterno, makau kaniki, wale ñankachiri, hasta kolkeni, ukar, ¿no? Amnakeskons. Marcasti, hani, ukaja ñankachata, iskachata, ukam, wi bandera, upi, sañmonex, hani, akanakan, gocha, aka, orak pachan, uka bandera naka. Entonces, banderampe, wipalampeja, anipi ancha, kiki paix nater. Ukat hupanaka bandera peneo, bandera quiña pausa. Una pachater bandera quiña pausa prejculiaca, uka pachasapra. Tenemos que tener siempre aquí esclavos, indios pobres, o tenemos que tener siempre aquí excluidos. Aquí tiene que haber dominación, aquí tiene que haber desequilibrio, macha. Hay como esa semana así. Kuna pachater hiwasak sistanja, wipala sistanja, uka sistanja, hanewa kuskaki kamañasaja, chachas warmisa, kankosa, chiarasa, kitisa, kuskaki, ukam sapjan nairachilana kasa. Tupa hamaru sanja, kuskaki kamañanej, indionaka, negronaka, ankonaka, kuskaki. Kunat, pero haniu akanha utkanya bakit hiskachasiri. Ma wa ukamaki uhilan kuyak ukama hakanyasa. Ukama aka wipalak se tokatra. Ukatpi wale unchuki prekomi hasta hane wipalak wasaroja na hane una wipalampik ti hayukam sapre. Hayuka amuya wimpiwa yate priupanaka ukatpi aka wipalaroja unisip karakiha kunyaka. Ukamaha amuit apanyani no payakasta amuyua utji akahiwasan wipalasaja maija kamasani amuyuniwa hakero yaqañataki taqini samawa waki qamañataki sumana qamañataki pachamamana wawana kapjama mayniro yaqasis qamañatakiwa chamaynir amuyusti bandera sapkiukanakaja ukasti haniwa
unisiñataki hisk'achañataki maqawqaniqa marcar walqa markachirinagar apnaqañataki t'aqisiyañataki ukama sañmuni uka amuyunakawa akama chimpunaka qhipajanki cisnaw no uka chimpunaka qhipajaroqa uka amuyunakawa utayata. Estas son las racionalidades que están detrás de estos símbolos. Cisnawa Castilla arunampi ukamaja hilatanaka ma hukapacha chilpanakampi sarantañani ukata kutaniphañani aruskipta sisipka kiñaniwa wasitata kutanakasina aka wiphala toqeta aruskiptkasina yaqahisk't'awinpi sarantañani hilata pachakuti aka qhipamaranakanqa hiwasana wiphalanakasaqa ani aka sapakiqa walqa wiphala butisto sistawanpi walqa wiphalanakasaqa hakaspachati markachiritaypinakanqa aski uka hisk't'awij kilanakullakanaka y sakipiniñani ni karasaskiataqa kullaka aka wiphalaj walqa saminakani walqa cuadratunakani no kut akanqa señani ma marca walqa markanaka ima kuskak sarnaqtanaq no señani ma familia ayllunaka markanaka layanaka o sea kuskaki suyanaka kuskaki sarnaqtanaq ni akanqa ma cuadrante hiskaki ma cuadrante hacha ukamakiteja ukat utij amnaqaw markanqa turno rotación ukanaka utij muy o sea no bien hichaqa markanakanja señani aka 1950 kama hani ancha wiphalanaka utkitej no aunque hanqi wiphalanaka utkapinina yuko hanqi wiphalanaka akam aka qollasuy wiphalaka ka walqa samin paqalqa samin wiphalaka hanipi ancha amnaqataqantej ukatqa kitanakas kun hats kunstani kun hats kutkteja ka yaqipanaka sapqinayaw nayraqata instaitas wiphalanaka utkaska pinina yakam no saratibilka ukapachaq amnaqarakin se wiphala no ani akam 7x7 no yaqakas tumaq hacha walqa saminakani ukampi hacha halukamay no walqa cuadradito nakani ukama ukatqa aka 1960 ukapacha la papaya pharaki qa ukas wiphalu kaski wiphala no ani aka kitej no Pachama, Walhash, Quadraunakan, Taru, no? Ukanakani, Ukatha, Walhasaminakan, Ukamayakipanaki, Chiaran, Halukam. Bueno, Akaha, Kitis was that come good Tawayaka, Wipal Hilana, Kuyakanaka, Aka Hilata, Ukapachaha, Karachukiwanka, Yukamanti, Aka 1992, Ukat Aksaruha. Inka waskar chukiwanka bawiñay ayamarkor sarjej apu inka waskar chukiwanka satajepe entonces hupapi akam chamanchawayej aka wipalja ukat upaj pankanak lurtawaya aka 1976 78 80 ukapachaja movimiento indio tupas katari uka utjansipi ukaru apiritse no upaj apan mitka ukaj yaqa kan wiphalanera kimpi ko yaqa kastana ni aka kante. Entonces ukata kama wale chamanchawaya kawiphalaroj no kuna pankanax lurtawayi 1979 80 ukatoqet ukatay hasta wasita takuti te akawiphalaj kachat que aqipanakani munapkanse pe kona ukasta ni ukajuna hiwasa bandera piniña pau kamsa así no incluso pais cataristas upanaka ukamsa pharakin sapre ukama yatisirej userej inkawaska chukiwan hupa hilatas. Entonces ukatja aka markanakanja aka wipalaja ya hasta cheqintata mirantata ukamay hani chaqkaspata aka wipalaja aka kuna tanta chawinakas utkapini wipalaja no kuna laiminakans o raiminakansa hani hiwasata kikiteja no aymara nakakita kikite hani kuchaja qechwanakasa tupi guarani ya qamarkanakans aka wipalja la papia ukaq señani askia no aka wipalaja aymara aka qamawi qamasaya apaskija qamasa suma hiwasan ajayusa hiwasan chamasa ukaya aka oraqero p'araqta yaskija ukamaruy chamanchañasaj yaqipanaka kullaka ak maysar unyagi pharakispai no maysaruja Maisaru lintakipañ munapqaspaq ukatsaq asi aka wipalaja kullaka hilana kullakanaka
hiwas ham mahaqipi, ¿no? Huipala, cachupal, jaspay. Ukatja, aka huipalaja, peqeni, atini, kunkani, kayuni, amparani, puracani, ukamay acá. Ukam acá, ¿no? Acá. Unjata, ¿no? Peqeni, kunkan, atini, ukam, kelak, ewayek, acá, huascar chukiwanka. Acá huipalaja mahaqamapi, ¿no? Hiwas ham, ukaja, acá kamasani chejay, ajayun, acá uraqin khwali aqina garup arqtayaspaq acá unina nakate hiskachata unhasip khit aqisita acá uraqin kham acá saymunih kawi palam saymunih haniu aqisinya uthanya pakiti haniu hiskachata naka uthanya pakiti haniu ma qawqaqiki hiskachanya pakiti hankuchaja kuskat kamanyasaq uka aymara, o sea, señalan en castellano el pensamiento político, la filosofía aymara ukay acá wipalaja kun cancha isto ukat hiwasana karuha amanchara kistuye acá wipalaja hiwas perdón hiwasa qolasui sait esnyataki tawantin sui sait esnyataki halu kamaru acá chamanchatak sanpi waska chukiwanka y halu kamaru hichapachas saraskej, ¿no? Kamsans qolasui senja qolasui ayuga hiskapi qolasui hachay ukat hachat hachakams acá Bolivia uka hiwastaki qollasuy ukanpis chiqpach sarantañasaq kuskaki sarañasaq tawantin suis naqa hachpacha ukanpi Ecuador, Perú, ¿no? Chile ukan también Argentina ukan qatañasaq chiqpach qamawi kuskaki sarnaqañataki, ¿no? Ukamay acá wipalaq ukay taqi acá señani acá unancha sasina kullaka ukamawa hilatanaka kullakanaka hichapachajaka wipalasajwal yaqataje hiwaspacharaki yaqa wayqtanampi ukama hilata aka choquehuanca hupaqel away ukhatpacha hiwasaq yaqaña qalltawaytanqa, ¿no? Ukas hani hank'akarakiti akama Castilla hutata haqinakaqa amuy apqanwa hiwasanakaq suma qamaña utkatapa ampi ukat untapiñataki hupanakaqa bandera ukanaka apanipje, ¿no? Ukamaraki q'ala chaqtañani kamcha tiskayata kipunaka pichantañani qillqawinaka q'ala tukkañani ukat hankunani tukupan hiwasana hasa apnaqañataksas amuyunpi upanaka ukama tukkaña amtawayapje, ¿no? Ukampirusa hakaskiway chakama aka chimpoqa hiwasataki haka qhipamaranakanqa hakasktuwa sañatakiwa qamawinituwa sañatakiwa, ¿no? Akamawinanakan qamawi haqa mayniru yaqasiri ukama qamawinituwa sasa uthaskistuwa hakaskistuwa hiwasanakawa yaqaptan y kamisatiqsiqa ma haqirqama uñhatawa hiwasana chimpunaka san taypin hampi kwat hichamar qhipamaranakanqa akama wipalasaqa kamachinijewa ampi nairapachaqa inasakaqa indios ukanakana kwa chimpupawa sapaqchin acá qhipamaranacaja maca machimpi ut'ayatajewa, ¿no? Es un símbolo de la nación hayukama ut'ayatajewa ampijilata ukaqkuna maratpacha ukama qalltawaypacha y kunanaka sukharu yanapt'awarakpacha acá asamblea constituyente ukapacha ukatay ukat aksaruy ukama símbolo nacional hayukama acá chimpus acá wipalasa ukamar unijataje, ¿no? Kuripachanste hani ukamaki kanay ukatja kunat acá wipalaja taqimarkana karupi qawqa 36 naciones indígenas ukama sapje acá boliviano utija ukaruy acá sesnaja acá nakaja acá yaqipanakaja hanqo samini kuma pe yaqipanaka q'illuni taqinitaki ispay, ¿no? Taqinitaki acá ni yaqipaqinaka ki sapqaraki hani acá hupanaka kikiu hupanaka takikiu sasin haniwa nukaja uksata ukat aksaruja símbolo nacional pero ukamani ukamara haqinaka unihapkite yaqipñan qachiraqinaka uka tricolor colonialista haqinaka hupanaka sapje haneo akanja bandera y Biblia o kapineo haneo akaxas, ¿no? Claro hupanaka ukamay amuyapje hupanaka ukamara mitapje hani sapke aspate akaja bandera akaja es un símbolo nacional, símbolo
¿no? Del Estado Plurinacional, ukamaru iwasakun hinasakani ukam sapkite upanaki, que na pichantasipki, hasta ñankachasipki, ukamaj, ¿no? Entonces upanakaroja hania tipkite upanakaj sapje, akipanakaj hani un movimiento partido movimiento al socialismo más ukatoqainga hani ukamakite, yakaj naira pachatjautikchaj naira walupacha wasupacha entonces, Hilanakuya Kanaka, Hanipi, acá partido político, acá Wipalaja, Colla suyo, Tawantin suyo, Uxa, marca Chirine Kanki, Ucatis Naja, Aymara, Chile, Perú, Ukanagan, Jupanaga, Hamnaka Pañapayak, Hanisis Nata, acá, Estado Plurinacional, Ucan, este, acá, símbolo paus, es Nate Hani, Anukuaja, Ucat, acá Urakenja, hasta acá Huipalaja, hasta Chamampi Sartasisquej. Sesnaja, acá Huipalaja es el único símbolo en el mundo, o sea, puede haber, o sea, de los que conocemos, el símbolo de estas características. Siempre son en forma rectangular, siempre son banderas. Todos los estados, países en el mundo tienen siempre los símbolos rectangulares. Frente a estas banderas rectangulares del mundo está la Huipala, que quiere decir, frente a esto, el pensamiento moderno, colonial, imperialista, ¿no? Invasionista de estos países, individualista, egoísta, en fin, está la Huipala del Ainu, la Huipala del Kama, la Huipala del pensamiento Pacha. Entonces, está aquí la Huipala frente a los símbolos, digamos, frente a las banderas o tantas banderas que existen en el mundo, que emanan una filosofía, un pensamiento, un espíritu colonialista, imperialista, dominante, sojuzgador, mientras la Huipala emana un espíritu de reproducción de la vida, del Kama, de que todos podamos vivir sin explotados ni explotadores, sin excluidos ni excluidores, ¿no? Entonces, ukamawa kuyaka, ukam tampi aka Huipalaga, aka oraken hamna kasbata. Ukamawa hilata kuyakanaka. Huipala saha haniu hichaki utikite. Au kahaya maranakata katari markat pacha sistan hilata pacha kuteh, ¿no? Ukamaraki wari kama ukatoket pacha palasaha utjaponino walhakasta wi palasa utkisto hanqosamini ukasa chakamasap naqataskiwa, no? Yapu qachwa toqinakansa, aka anata toqinakansa, punchawi toqinakansa, mallku ut ayasiwi ukamaraki markachirinakaru irpharuña taypinsa, no? Mallkusara sasawa sarantaña, no? Huipalampi, hanqo Huipalampi, ukama haqechasiwi taypinsa utjiwa ma kama hawilt'awiqa taqini maki qamañani, ma wawaki qamañani, yaqasisa qamañani, pachampi, aka pachamamampi, no? Taqinin paqsimamanakanpisa mayaki qamañani, ukawa Huipalasaqa, ukama sañmuni, uka amuyuwa suma qamaña amuyuwa Huipalasa taypinki, uka hichuruqa taqinisa amtapiwapqañani. Cha ukamarusa akama Huipala yaqawiqa makatasqakiwa hilata, no? Huipala hichurunqa hakaskakiwa. Taqpacha ayllunakana, comunidades sañani, markanakan tanta chawinakatakiqa Huipala puniwa la paqti nairaqata, no? Hiwasanja haniwa aka Huilampi q'illumpi ch'uqñanpi hiwastak anchkunas kamsañmunkiti, no? Niw kunas amuyanñamakituqa qipaqaruqa wila wartañanaka haqir hisk'achañanaka ukanakaki utji akam Huipalasaq hichakamasa hakaskakiwa hallalla hilatkullakanaku manakaq hakayapqan Huipalaq sapur hakayapqañan paqayapqañananpiku aka qipa maranakanqa hiwasanakana Huipalasaqa makataskakiwa aka uñasht'awi kum suma qamaña taqinisa maynir yaqasisqamañaqa hani hiwasan amuyusakiqhiti abyayala amuyupano ukatqa huk'ampiwa mistawayi, no? Aka 79 sesión, ¿sí o no? Ukanja aka onu uksatoqenqa ayawayaphewa Huipalaruqa ma hach'ayaqawinpi siwa, no? Hilata aka hichaki ukama ukha amtawayaphe ukanja kitina casa
uksana irnaqpacha aka Organización de Naciones Unidas uksana kunatsa hupanakaja akama wipalasa aka pachanja yaqañaru puripaqpacha kamsancha munapacha chuyim ch'allaqtayasi pacha kun patachu imakich uklurapacha kun hamsa amushnaq hiwasa hilata Ukao kananchaña kuyaka acá ahora que señala que países, estados, uka estados, uka bandera piutie, bandera kipinino. Acá ahora que acá ma hiwasan wipalasapi ya kakas amuyo ya kakas sarawini, lupiwini, uintawini, kamasani, ayukamajo. Entonces ukao bandera na caja aka hiskachaña hasta ñanqachaña hiwayañ toqi ukampi upanaga saru sarap ukatja acá ichaj akania aka 2000 aka 2006 aka ichapa qipapachana caja vivir bien ukama arusitaje no o suma causa suma camaña ayuka chaja ukaja anera kipi utikiteja acá oraqen qamaja aymarana katta qachuna katta untisarti ukaja hasta ukampiragi kumchqentarake wal khane qipapachanaka arsubjan ka vivir bien ukatok no como uka Naciones Unidas uksatok por aquí ukatay upanaka sapachaja akaja wipala o sea amuya priupanaka no claro ukatay aka wipalaja la wipala de vivir bien ayukam no. Entonces si vas a ukaru kambich amanchanya saja aniu aka wipala samina kapasa akayupasa jamasa pasa maisaro un teña kaspadia kipana ka kumura kaspa no ya kacha maisaro kevino ku kaspa pero aka wipala ja señane akayun kamasani kamai no wali chiki amtani amuyuni están entonces aka wipala ja seña paus aka hiwasasis naja Naciones Unidas usanja tiene que descolonizar al pensamiento, digamos, invasionista, al pensamiento colonizador de las huipalas, de las Naciones Unidas, ¿no? La huipala frente a las banderas de las Naciones Unidas, ¿no? Simbólicamente está ahí triunfando la huipala, está ahí enfrentando a las banderas colonialistas y que un día podemos decir que la huipala está haciendo un llamado a la vida. ¿No? A la vida, a la recomposición de la vida, ¿no? En ese espacio. Pero obviamente somos los aymaras quienes tenemos que velar que este huipala no se tergiverse, no lo distorsione. Incluso acá kurmija huipala aquí, tawantin soy un huipala pai. Pero aquí para acá na LGTB o para acá hani nana kan ki ukahani wana kamna ukama haspai, no? Ukaha ni uksaro un texto na técnico na kipan. Entonces si no halal tanya ukama huipala ha uksar saranti ukaha hiwasan amuyusa panyapah hiwasan lupibis ukatha amtasnya seraki aka hilata apu inka waskar chukiwan ka hupa ka chamanstawaya kampale estikachestawai pa wal chamanchawayeh akam sarantanya tarkeh kam sarnakanya setakeh. Entonces sisnaha kamisateh aka mangkanaka hiwasan ha aka chokinaka hupasa uka mangkata hibirna karuha no hani hiwai kiteh sañani aka wipalaja aka orakenja en pensamiento, en filosofía, en el modo de vida tiene que también contribuir a vivir en paz, en igualdad y o sea en calma. Ayu kamaro aka wipalaro hiwasa chamanchenya saja aka orakenja kuyaka y Naciones Unidas uksansa wipalaja kamaru untatanyapa kamaru sarantanyapa kuyaka halilaki panaya ukamaja hiwasana amtasa amuyusa hiwasana kamawisa sarnaqawisa hakanyasaka maihawa akama wipalano wa uñistayas ukamaraki taqetoqet wa uñistayas yampi taqpacha hakawinakan uñistas kistu hiwasana kamawisaka ya qasiña kamawiwa no haniwa hisk'achasiña kamawi utikistuti ni haqero taqisiañas utikistuti ukamarakiwa chimpuna kasaq uñististo akama kamawi pala taipina yaqipanakanqa
amuyu akapacha unchukiña amuyu naka taypina ora qinaka waqt'ayata taypina araja aynacha taypi sasaña haqichasiña taypina ukhamaraki no chacha warmi ukaja parisata purap toqota yanap asisa ma taypiru hikisiña uka taypina kans ukhamanaka amuyuwa hichuruja aka wiphala taypita aka Organización de Naciones Unidas uksa toqena uñachit ayasi hupanaka uksa toqenqa utjarkiwa akam hiwasata sarir haqinaka hichamaranaka hampi haniwa qarakasta haqinaka makihit chaja uka haqinaka uksar sarasaja ukamraka amuhit ayapje aka wiphala ukampej kamsnasa ma hacha kumiwiwa akama haqero hiskachasiri amtani haqinaka haka eurocentrismo sañan uka amuyun haqinakutki uksa toqet uñast ayawi uthi no hiwasanakaja aka wiphala taypimpeja hupanakaroja umiwaitano akam haqer hiwayawipata hiwasanakaja hakaña yaqer haqepqtanwa ukawa aka fundamento de la wiphala uka qipajanki sisnawanpi ukawa wayqasisto hupanakasti haqero akch'aki tukiri akch'aki hisk'achiri haqin ch'amapata wilapata hakiri ukama haqinakawa ukat hichuruq sisna ukamaja akama hiwasan amuyusawa ma aka Organización de las Naciones Unidas aka 79 sesión lurapki ukataypina atipsuay sisnawanpi wali hallalt'aña pachaspawa pachakutej puriniwa sisnawanpi k'achata sarantanwa ukampi rusa hiwasanakaja uka amuyu turunchapqañani no uka amuyunaka sunpacha waqt'ayapqañani fundamentemos esa racionalidad del vivir bien, de la vida en comunidad, del respeto a la vida sisnawa. Awispanakaja, ukampi wasanakan hakawisa uthistu ukampi rusa hanikiwa ma marcos conceptuales sabjewaka filósofo kanaka no Juan José Bautista sañani upajilata kumaraki kama sumakamawiru sarawayki upaj ukamarak aka inka choqiwanka siski ukanaka wali hachalupiri haqinakawanpi han ayitat haqinakawkat hiwasanaka hachancha phañani hilata no inasa akama aka onuk satoqena am tkaskipan hiwasaja ma qelqt awinakaja wakishchispa akurunakana sartayaña aymararuta qhichwaruta inasa uru uksatoqe arunakatsa yaqa arunakampitsa y castellarutsu kamaraki no kawkanti iranaqtana uksatoqinakatpacha hiwasanakaja sarantayapusna kun hamsa humaja uksatoqita ch'amanchit awayasma kun hamasa qelqt'añanakaj wakisispa inas waynanakaj ist'apchistu hilata inas yatichirinakas ist'apchistu no kun hamsa ma hisk'a qelqawiksa hichurunakaj uñtawayapus uñistawayapusna qelqawayapusna no kun hama ch'amt'awinpis hilata como kuyaka hiwasanakaja amuyt'añasa lup'iñasa amtañasa ukama no qilaqt'añasa ukampi waynanakapkan uka inkawaskar hupanakaj lurapjan no waynituka sinay upanakaj no lut'apjeja uka wasitat aka año nuevo aymara marat'aqa ukanak wasitat kutqteapje ukam wiphalampi marat'aqampi wasitat ka 1980 ukat aksar ukata ukam chaqentapqej no k'achat ayuka ukamay hiwasanakaj ullarañasa amuyt'añasa hilirinacampisa pankanacampisa yatqatañasa ukata kipi aka encuentro plurinacional de intelectuales kuas utjaraki hilanakullakanaka chahumanaka sapqasma humanaka arsuptakwa kawqansi qhatsnaqa kuna kawqats ukaj panka kitis qiliqt'i sisnaqa ukaj sañane ma panka uthi aka sis ukan segunda edición uka lurt'ataja acá panca sataja origen y constitución de la Huipala antes de 1532 acá inca huasca chuquihuanca jupan qilqt'away naira pachatpacha acá 2004 maranja acá editorial Cámara de Diputados uksatpe unstawayejo no kusuaje uka edición ukachawasitata aymara absutaja ukaja origen y constitución de la Huipala del Inca Huasca Chuquihuanca ukamapan ya kapanka sti ukharusti salaki kun hamas aka Huipalaja hasta wasitatja lihiwasar hausisto chahwi uqarmanti hiwasan sum sanaqañatataki ukatakiha aka pankaj sataja Huipala guerrera
¿no? Huipala guerrera, desde 1532 en adelante, o sea, cómo ahí se evidencia la existencia de la huipala, la pervivencia de la huipala, etcétera, etcétera. Entonces, invitamos a que ustedes puedan averiguar, comprarse y leer estas obras monumentales del Inca Huáscar, Chuquihuanca, Hayukam Sajin, Wainunak Tabacorona, Chamanchañani, y Atatañan, acá huipal toquesata, Ajayuni Sasquiatan, Ajayuni, Kamasani, Hiwaskama, Acajap Eqeni, Amparan, Kayuni, ukamay akawi palak, no? Entonces akuatra ukamay hakeri kama unjanyasa ukat chamanchanyasa hiwasak, no? Ukampi ukamisa te akawi kawaska chukiwan kupak lurt away ha ukam lurt anyasa pankanak. 2032 maraka pesca pataka marajani ukakama huipala wali chamanchatanya pai pacha kamawi sarantanyasa. Walikiwa hilata pachakuti ukamaha yatichirinakaro hawil awapanyani acapaya pancaja vicepresidencia oxa biblioteca oxa toquen heqatasi no ukamaraki llikataipis mantapjasma humanakaja apaqtapjasma waraqtapjasma willart ayapjasma no taqinis amuykipt'apna oxa toqeta mawawaki sartañataki ampi ukama arumpiwa ichuruja qamarawaytana hilata wipala toqetwa yateqawaytan y aqharunakan wa huk'ampsakunanaksa qhanayst'arakiñani sarañataki tukuyarunaka hilata. Waliki kuyak hilakanaka y wasasawanchanyani hatilamuspa. Qué increíble. La huipala está triunfando y tiene que triunfar, tiene que restablecer el colla suyo, el tahuantín suyo antes del 2032. Hayaya aquí para Iquiliaca. Hayaya, ilatanaka, hayayapan huipala saja, hayayapan collana suyo marca saja.